Tuni la sob leguk January kha somni la nga ni Catholic Herald website pana akihom kha ahih leitung bu be mini hon pi te ki zop na ni in preferences in social media to kisai hibang in again hi social media ahih internet ahih zong lai khak theina phong me se te ahih zong in emi te khat le khat ki zop theina dinga hong piak pasian le song hi na chi hi hibang in again thwa hi internet pen set ban khat bek hilo in khat le khat ki zop na theina van ahoi ma khat ahih hi ai hang in hi te zat na hang in ate in I hun le in accepted tung ton in is a siam ding ki sam hi na chi hi social media to ki sai ki dop ding zong pop francis in hebang in again hi social network ichi pen na sep na ahi zong khat le khat ki zop na te ading khan to na hong pe the hi ai hang in hi set van te digital internet te pen mi khempeuh izat ahi manin hi te tung pan khat le khat ki zat tak non lo in ki gen siat na te le ki mu da na te zong hong piang sak thei ding hi ki pum khat na te zong om non lo in ki por na te zong hong be kha thei ding hi achi hi to ha hi manin hoi takin iza siam ding ong pai kha hi internet pen a hoi lo na atamma bangin a hoi na zong tama eite ading phat tuam na hong pet pia a ikim ipam thu te zong hi internet tung panin ki thei hia hi pang van bang amel bang koidan chi I thei lo hangin hi in pen man phatna tampi hong bia hi na chila hi toy manin eite in hoi taka jang siama I hi thei le e adin aman pha hi dinga iza siam ke le e adin a hoi lo van hi ding hi